Ishisiwe iloli yalo kwaba imphunga endlini yaseParliament lophindza acting wa chairperson waso sibahle sinje lokunguye ngoma yona Madono kaGametse lelo lena ishiselo laphana edolobheni kaManzini kanti ke bekulelinye igalaji lapho bekade ilungiselwa khona asechaza umnikado leligalaji longathanzi kuvela kulo msakazo oshido ukuthi kwathi ngethuba tensimbi eli12 ebusuku kwabe ngilapha phuma khona yena ayobuka ukuthi engabe kwentekani indlu lokubhoma ngaphandle wakhanza ukuthi loli seyivele isuke eMalangabi uthi ke wathi bona imoto letimbili bekade tilandzelana tishona enhla taphindze tabuya futhi tabuya indansi uthi ngilapho naye aphinze wesabela impilo yakhe wabela ngekhathi endlini uthi akatanga ke kahlehleko ukuthi engabe bobani laba labashisele loli kanti ke akusesimala ngamangakhi yona lenye futhi iloli yakhe noma ke akusesimala ngamangakhi kushiswe yona imotolo yakhe yena ngoma yona kaGametse yehlobo leMercedes leyashiselwa khona lapha ekhaya lakhe kanti ke ngakulonye ehlangothi sesixoxisana ecingweni ngoma yona kaGametse uchazile ukuthi akade ukuthi kwendekeni kulandzela ukuthi lolu beka imixe garage kanti ngakulonye ehlangothi umnikado legarage ushido ukuthi lelo lena bese singeka nje ukuthi endele okuncane isale ithuma ihamba kanti ke ushido ukuthi bese engine seyicethiwe kwendiwa kanti ngakulunye ehlangothi uchazile ukuthi laba labendelo kuyasola yena ukuthi bantu labadiko ukuthi le truck yeta lapha emzabeni channel emaswati injustice wakadlamene ngamanzini